Tadi kakak mapulong pingan, anini tataya o katerehay no mita. Malatsasay kita itini luma no paitemek mi pacaka tu taong. Nanay mapalamek no kawas ko paru no luma no mita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。Malatsasay kita ami saosi tu suan upang taray atsulan. O sasaosian numita nini atlataya itini i Yakob sakatsitsay atsipang sakatusa tangasa 5 atusir. Itini i Yakob sakatsitsay atsipang sakatusa tangasa 5 atusir。我们今天所要读的经文在雅各书第1章第2节到第5节。雅各书第1章第2节到第5节。Suasay tini ifang taray atsulan. Sari kakaaw ako. Ano malitemoh namo ko masa mahamaanay apasas o kakahmakan kunini han ko falusuan namo. Nahani mapana kamo. O nano pilipet namo to pasas amitier ci Kristoan ko saka kulait namo. Lahcian ko nipi hatili namo. Ta awaay to ko lalia-liawan i tamuanan to nika sungila namo. Ano cima namo ko caay kaaslang ko tanang ngitangitan ko kawas. Ta mapapari no kawas ko yatang tao. Nakani o halipapari ay ko kawas kahatsay atang tao. Caay pakasemer jingda to mirungutsay jingraan. Saan? Liawan ako sanukaping ami saosi。现代中文译本这样说：弟兄姐妹们，你们遭遇各种试炼，应该认为是可庆幸的事，因为知道你们的信心经过了考验，就会产生忍耐。你们要忍耐到底，才能达到十全十美，没有任何欠缺。如果你们当中有缺少智慧的，应该向上帝祈求，他会赐智慧给你们。因为他乐意丰丰富富地赐给每一个人。以上。O tatapangan o patusukan laya penumita akimas anini asataya. Ciri hatai ku falujo i karurayan asmak. Ciri hatai ku falujo i karurayan asmak. 在困境中有平安，这是我们一同要领受的主题。Unani saosian numita suan upang taytutal anini atlatayai o sapatili ni Yakob ami paichel tu itia ai mitu orai misa Kristo ai。今天我们所读的经文是雅各所写的书信，要鼓励当时的基督徒。Nahani itia i o mapatesai misi ayawai tu karurayan atlemak itia ai mitu orai。因为当时的基督徒正面临着生活中信仰上的困境。Pasuaji Yakob i jangranan agakatalaw taneteken ku falujo amitier tu kawas. Ngitang-ngitan ku bipahlaman utapang ta soolin paparian nu kawas kamu tu icher atau parihasayan nu kawas kamu hanning da。雅各当时对他们说：“你们不要害怕，要坚定信心跟随主。”要祈求上帝的帮助，上帝必定会赐你们力量，让你们的生命充满平安。Dasari kakak mapulong, bahkan itu nani saosian numita asuan ufang在主那里，nanay mama paicher ko falusuat numita. Anu masa mamaan ko orit sarujutan ita ko falusuat amit tier tu kawas, nalugan ita ko falusuat amit lutlut tu suan nu kawas. Tasolin pakatinaku kita to pipahlaman kawas nai kawasay arihatay ato citaneng kita amit lemak to masama nai lemak at sa ay pilihas to lalan kawas。所以期盼从今天的信息里面，能够再一次鼓励我们的信仰，无论我们处在什么样的生活境况，希望我们都能够全心信靠上帝，忠心遵行上帝的教导，让我们领受主的帮助，主赐的平安，让我们在任何事情上有智慧，不会离开上帝的道路。Dakasagat在我哈哈拉登恩努米达的马萨里卡卡，我大能哈那奈伊
bakatina ko ai to bikapot no kawas。第一个我们要思考的主题，所谓的智慧，就是经历上帝的同在。经历上帝的同在就是智慧。Utanen hananai bakatina ko ai to bikapot no kawas。Mibai ce ji Yakob to itia ai miturai to kawas misa Kristo ai。Kacitaneng si ayaw to karurayan at lemak. Tapakatalip sang na to kapantasan at lemak ato sa kapanaaw ng ramaanan misalog to masamamanay karurayan at lemak。雅各当时鼓励基督徒在面对困境的时候要有智慧，他们才能够平安的度过他们所面对的困难，他们才能够解决他们所遭遇的困境。Rasa sarika kama pulong utaneng hananai sa ay ka saka hapinangaw at sa ita umaan ko matatulungay umaan ahlemak ko sa ay katatulong utaneng hananai ni patanudek hasa o farujo no mita o saka ciri hatayaw si ayaw to masamanay karurayan ahlemak sa ay ka raw sa ay ka talaw farujo。所以今天的经文让我们知道，智慧不只是让我们察觉是非对错，智慧也让我们在面对困难的时候，能够心里面有平安，能够稳重，让我们不会慌张，也不会害怕。那说你Yakob omi palalay to palusuan numitasa di kaka o anini ay amito oray。大家在pakalias kita to patas nikaw rira。Yo sarujo nita ku farujo amiti tu kawas yo tanuntekan ku pasori nu farujo numita tu tabang zai kaca pakatinaku kita tu pikaput nu kawas yo saka rihakai nu urip ita tini karurayan asma taswa saji Yakob utanen kunini saan jingra。这段经文在提醒我们，人总是会遭遇困境，会面对困难，但是如果我们能够全心的信靠主，如果我们对主有坚定的信心，我们必定能够经历上帝的同在，让我们在困境当中仍然可以感受到平安。而在今天的经文里面，雅各说，这样子就是智慧。Sakatusa o haratengan no mitasa di kaka o tanetekai ko pasori no farujo tanetekai pasori no farujo o saka kulait no orip ita。第二个我们要思考的是，坚定的信心让我们的生命更加的坚韧。O tanetekai pasori no farujo o saka kulait no orip ita sari kaka。Ipai ce ji Yakob to itia ai misa Kristo ai。Matia opi orat no namar ko kim atau tahlak kim ko pilifet no masa mamanay palas to farujo nangra usaka sumira ao no pitier ko pasori no farujo nangra。雅各鼓励当时的基督徒，他们所遭遇的患难就像烈火在熬炼金银一样，让他们在锻炼他们的心智，让他们的心智能够达到更加的完全。Saka sarika kama pulong mitier tu kawas usaka kutait falujuan no tamtau tajwa ikarurayan no urip jiri hatlai ku falujuan。所以在当中我们看到信仰能够让人有坚韧的心智，即使处在困难当中，面对患难的时候，仍然心里面有平安。sarika kama pulong o kulaitai urip sa ay ka pakahalidi at sa to kapatasan at lemak. Mangarap o ni ka tanagtag no farujo sa ay katalaw to kapatasan at lemak. At o kimalay ko farujo ikarurayan at lemak sa ay karaw-raw o pakasualinay to pikapot no tabang。今天的经文告诉我们，坚韧的生命不只是能够忍受苦难而已，坚韧的生命是要让我们更勇敢，毫无惧怕的面对所遭遇的困境，而是相信上帝与我们同在。Ila kusuar idin itaneng saka sepat atzefang saka 6 atusir。箴言第4章第6节这样说 ：Akapifalah tu taneng takdiputan nira kiso anu maulah kiso tu taneng liputan nira kiso parihatlay
是按古地利给你放在主了。在箴言里面第4章第6节说：“不要离弃智慧，他就会护卫你；你喜爱他，他就会保守你。”那来萨利嘎嘎马布隆，我当然得开过法律出一大米第2tu tabang. Tapakalayap kita tuya na ikawasay at taneng. Ano masaman ko urib itayi, chilihalay ko falu chua. Ato tanang得开过awas ita ami tuor tu tabang. 期盼我们有坚定的信仰，让我们得着从主而来的智慧。无论我们处在什么样的情况环境当中，让我们心里常有平安，也让我们能够坚定自己的步伐来跟随主。那么把人们的高啊，我们等来都算你的。愿主祝福听他话语的人，你都论给他。我们一起来祷告。Mamaaw miliaw kami ami sapuner tu palutsua itini kaayaw no miso. Yung si ayaw kami to masamam anay atmak. Anu kanga ayan to, anu karurayan to i. Nanay pakipalutsu anu niyam to sifana no miso. Usakat sita nengaw no urip niyam ami si ayaw to masamam anay atmak at sa ay pilias to lalan no miso. Ato matumas no rihatay no miso ko urip niyam. Ay 我们的主。我们要谦卑在你的面前，愿你赐智慧给我们，让我们无论遭遇到什么样的事情，处在顺利或是患难的时候，都能够坚定的信靠你，让我们得着智慧来奔走你的道路，也充满主你所赐给我们的平安。我们献上感谢。Pakani i tatamaan ang anganu tapang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Lulu sari kaka mapulong anini atlataya o kitokay o katerehay numita itini luma no paiteme kita masasitolon masasitlama sakatsay utatolonan numita sari kaka pakani itini nilayapan numita aswa no fangzay sulat i nanay pakrian no kawas kita to taneng ta ano ikangaayan to no urip ano ika tatiihan to no urip i umikluluay kita to sifana no tapang amiklemak to maamaan Tasorin umamatumas no rihatay no kawas ko urip no mita。首先我们要带导的是，从今天信息里面，愿主帮助我们，赐给我们智慧，让我们无论在生活顺利或是遭遇困境的时候，都能够按着圣经里面主的心意、主的教导，在做任何的事情，让我们的生命真的充满上帝所赐的平安。Da sakatusa utatulunan no mita sarigaka. Nanay mararit kita ami tolon to kate no mita. Anu iso atu ku aro no wawa no mita paru no rumah itayi. Nanay mitipot ku kawas itsanglanan. Rumah satu turunan no mita ku singku no wawa no mita paru no rumah no mita. Nanay mapaluat no kawas ku paru suan nangra. Saka saru surau ami tier to tapang. 第二个，我们继续为我们自己的家庭、我们的家人来代祷。无论我们的家人在哪里生活，求主赐给他们平安，也愿上帝能够帮助我们的家人有对信仰有热忱、忠心的来信靠主。Sakatulu ota turunan no mita sari kaka, turunan no mita ko demak no kiukay, turunan no mita ko sari kaka no kiukay. Itini i marifungay rumiar citai i nanay maimuray ko farutsua no sari kaka no mita amiti tu tapang. Ado nanay umaradukai kita itini ibi sa osi tu suanu fang zai zulat maraluk amitolon usakatan tegao singko no mita sari kaka. 我们也为着第三个，我们也为着我们教会的弟兄姐妹来代祷，让我们在这个疫情的时代仍然持守我们的信仰，并且让我们每一天都能够思想上帝的话，有祈祷的生活，让我们有坚定的信心。Saikurai dini sakasepat, tulunan nomita uci ahlala ay asari kaka, tulunan nomita rarima ay kusingku asari kaka, tulunan nomita pakai ni tu na lifong mapahresai asari kaka. Nanay ahlahan nukawas ko ahlala nangda, tanatagan nukawas ko tirang nangda. Nanay hinuman nukawas Paitsaran no kawas o parutsua nara amatumas no rihalai。最后，我们为着病痛的、信仰软弱的，因为这个疫情而受苦的弟兄姐妹来代祷，愿主的医治、安慰与他们同在。
那Tadi kakak mapulung sa ikuray hokok i nanay mararit kita mitolon do tayar no kyokai。最后，也要请大家继续为教会的事工来代祷。我们继续为着教会的媒体的宣教事工来摆上，让教会能够添购我们的礼拜直播的器材，让我们能够无论处在任何地方生活工作，都能够同心的敬拜主，能够一起领受上帝的教导、圣经的话语。愿我们的弟兄姐妹能够为这样的一个事工来代祷、关心、奉献。最后我们也会放上教会的汇款的账号，愿我们在祷告中纪念，也愿上帝祝福大家平安。